Ko vena sukuni tunga hong ne la revo hi tabunga uvaru TV kutnut tau tu ko lakin nak tu kut ta yang nak tu hi hak ven ni pival le yut tunga hub lu hi tau tu yang ne la revo hi tema ikwa katiti tau ha ko ve ho katiki lau la ka Sergey mamngak amma Tiana congratulations tema we can pen ha to me katiti tau long mata ko ve ho katiki vodka unno yo các tiêu na tung ngau bằng nói tia ga Samuel Paul Pie and Connie Kalwa tamani kayok tu vấp tini tema ao ya ulek makit ra các haluk tamalek suni ko ve na sukuni hilan na ya haluk nak talek mat inui wayak tu av town ilwani ko ve huk tu anek tu tunga huk tiêu ya long na kutamane katikine ka onika lokeria lune amma okaralu ya lune tunga huk tiga long na para nalune ra vi kinau banga wanga unnu khatcha tau tuk tut inuit ko ve na ko ne tabuna nui ta yu lo ap ta maman o yu tabun kai ko yi lawa pe wanga have kata nukak se ang we am yu tu yu nga me yu ma sung ta ma ne ang we tema unno yo tamani hau tikluta apere go alawa ma honame update or to haga kha pe kakpa abe ham le kun tu haga khalo ke ya mi yu ga lui au yo ang le anak tu yu man ham le ku pile ga ko te pile ga me cha tu takut ta yana le ap he wa ta te ga lui utak ta tu iglorio le tu lo ami hu yu ti ko apartments le tu planning ni look ta yu ga lui pile ga nge ta bu ga lui iglo le ya yo ko tili hima ye pile ga ya iglorio le wi yo lu te na sakku ko pinga pe ni ge te me asu ni lo ami hullo ke ya tu me o ya tu tamane ang we ne tema honna to ha ro minak pai lit chak tu go himayo ham le kut ni pe himayo au yang bo man no yo makuk tu ne ilin ya ganik himayo nok kangalaw ne ngane pilegati chigap ta 16 ngo yo ne ke walle inui katut ya kati gi kun gi na yang me tuk kha lawap angek to su talu man a khmabu khe ya ye kun ikayok to gap ta ki na yang ne na ko 16 ngo yo avik khmat yu ta phimao su te a gi ngi tu ni pilega yo ilang ti ta ang wek met ilang pingwa tu le gi kun ne ilang ta kan ham le graduate halum ma khayo ilang tamakko la ke yo su te ke he to man na ukiu tamate amano le anga putai o ti yanga pilereti chitayu igapta halum makhak tu ne nunalik tin e kolega le pilereyu manna halum makhay yo awe halum mapalle cheme yo ukio tek khatan ni ko galui huname halum ailit tu ayu ata te mamanna pilera yo takoran na khimalegin na to le revo nunalik pu te manna halum makhay yo áo là cái sự áo về loani pilau na ubalu ba hilata ko tao pigang na tao tamani na ang ve iluane halum makhay ne iglorio akong an awate niglo halum makhaw ne tamane khanit tumin na tema tamba kwa lui summer camp ilina summer break mo nutarat na pihimatik lugo kano ujak tora kang na pa
summer camp ubalu bate kwa nuna mai hong nang we amiu ti ko hawe maluk ta me le ko apta nanuni tu ayu apta tu wai ha angan tamane ujjatu theata ko yu nuna mo to galu he ko ti ju te ka tha luk lutit ui mai ya tha lutik lu hawi hai na ta le ti tikita wa lo me to awo kai ti chema na ngai nung ne uloge na tu mi he go phe nakat tailing ngi ma mata uloge na tu mi hunga tu ne ujjatu thea ko yu ino katip te ne nuna mo ta yu ni makai tu ne ti to ga tu ni lu ba na lo ga to ga luk tu te ma he ko ti ju ga le ready hi ma ma le ti ko yak kha ma le in mini me ne lu ti na man na kha ga atui no cha le te ka yo ka lu cha lu ti lu amma te ko o me to ne anno ga lung ne kha ga to ya ka lu ta me lo to ka lu te la ko anno me ui mai ya cha ta ma lu ti au yo tam pa ne tama ne nu nap ti ya we ni te ma au yak ko u ke kha ku lu na nu khai ka pe na yu ma ta ilangita ujak ton naka kayu miyo ay ya nek yuti huna mien khena tu lo yu man ujak tu che yo ne ki hen ne yuti no ngi tu ga lui to hilat to ui mai ya ha khan ne yu ma hilamun pingwa ngu ngi tu yo ma hila o ngi nap ti go khanu me ayok nak he le me cha tu lo man ujak tu cha ta ko yu go tamane nuna mo ne aduk tu ne tana au yau ti su pak na khima ve makai nang mo ubalu ba honamo homala khima ve now homa la pak khima lo nge me tunga nuna mo to ye ga ya me tunga ume amulu ba ikilo ga ya pak longa pitau ya me na tunga we lo bani au yo tamane nuna cha yo ti ya we ne nuna mo tao yak ta suni ta ko ram na tu su yu ma unga na tu yo nuna ta mo ngat na ga la kha ben ka tu ni ta ban ni hawa na yo te ma a ve ni au la ti dam tra a lui nui tao yak ma ta ma hon na moi kwa a la nak tu yu tua ver tu e au ya pu nei tu ya ngo yu ma kha le kat au ma mi man tabba la me tikin na man au ma lo na heo ga ag ya tu me cha tu ta wa ami kila le unga ta ne u hila tu go ta su ti heo ga tau ti ta bunga tu lak ta wi mo u me yo tu lak ta wi kha inigina ta nga pe ku te ga lui agli walla ma inikilo ta yu man ta ko ke yo ko te ga lu yi ti ki pale yo hona me anu na ko ti ini ka tha na khona agli walla ya ta na man na ta wani taim ne nan angu nge to awani lu o ko lu hi wi yi hane ne akko hiu lau me mata hewa me to pi mi yu hewa mo ta pileri na me to ne ke le yu mi lu ne okay ka mo ti ki logo pi yakhat ami hume chelo wi mata tema tenna hang le ku to me na ya heo ta ta van ai sek kamagi ya pote na atok to ama so ta heo ga to ti ne tamane business link ne ikayo wa ap ti ku to te ko business li te ka atok to so ta no na ko ti ne pilerie khotingi to pilerie tana mata haunga mi utai pi wal na mata mi hu na khat atok to ta ma suta ami hu na mata pela na khawlu ni lo heo ka tu yu taman na man te e to tamane hawe ni te ma te kwa hangoi yak tu kap phe au la u ti ne atok pa en kano ubla ku unu khaku no kalaw lo ni ubalu ba ubla ku tel 5 ai yigi to ubla ku 8 mi pigara ngata pileri ute 5 mo khari yugo ai kan ni pileri le 35 mo ngat 10 mo khari yugo unno ku pitta yu
pileriya kamma sutaman no yoda ubloktu ningani ilinna ve ukwa khemaningani lu pigatini qawi hatta suti hanguya tatu huna me hekop tigo halung nei kalwa anga nutak kaluba pithalu kalwa anga ta qawi hattu pigati ni mangong ni pileriya karapta awyo yumut taman iswatu yata maka hamne kanni to hanna oppe ya atau pigaya oppe pilere kanui luti unua ku pigata kallu he iswatu ya mene kitchei yum ata nunaling men tema inna nip yen ha mat akkotilau tu heo rak tang mo tena pilere yo gas station mo or honamulu mana pilere yo umea yo tulak tawia ini hanya amma taimnale okhwalu hivit yo khawheriyat piwalle ne li ha ini kanalu ne ye himalatu lo nunako taw hivivini yo apu kanak nagaya ngane awe na la no se ini khata wani nyamat heo katoria yuma to au yo lang na le ngogalwa ki he akko heo me ma to gut ham le titara we ki wati ga ya ngane ta hamong ngo yumin akko mana ma ngon au ane takpa ata hamunga au la na tu thwa muarangan wan muarangan lo tat toketa me li yu ata ma ngon au man pinga hong ngon ne la ata ikayuwal le romala nunako tini handa galung niglo akkote tam na peni khimala pa au ya pilera ga yoga oma tema ai mo aperilo milanga apekotika ai ya inale kanno ihomagi view Inuit University tamong na Kuwegi temega ga awe me kuwegi majuk kuwe huk mata kuwe hokata ubunga ilinna wigyo tamonga numnaptin upinaman ukeo tatuluk ta yo amu atau hit auna sune tamani na uwagu ginela mago amma pilere khatemo gaya uma mataki hene na patak palera lule palo kuwe na tuyunya ini khate mamana pilera gaya po alila yo galwi pigaka mata nunakanga hanne wailawap tigo te kono ki hene piginya mago ta ko alila yo alwi tatatere li piwat le letu man nau yo hona galung ni ka apere hemang ni tam ni biarwa kayak pe maka nip ina langa ipakakati malawap ta kamer ko tamane angwe amyo to yutigo Tabunga Winnipeg moga to takkata sume to yugapta kanya sinangmen ilan ayok himelaw topak suta hinik tawi to ta sunita tangay no me yun tak siralui lutay mongin na hui to yutik taman no takkata luan na napidyo taw yun kaya ko lawap tigo kamer ihumatanga piliri ngalo pagka tayo matikilaw putamonga weno ikulu lo blumie yo kupilaw rap tatay mat khatulo mat pibikhaw yune taim nago ihumata anda tut yo mat hinik tane ayok matama ni katimak kanara rap mago namikya ikara ne hitama lut an tamani hiulaw mat katimayi to kharo gay o kasuti utak katalo tarapta kanya sinamit amma kiwop mo sa aw la tawa lo asuta katimayi o kanik ata Aqua inuit kanitun okati mala sotigo Tuhan na mata inung ni katimayi ni naungit tu galo inung nasa ikiu tayu ni kangatat tayu ni Tuhan na mata tuhalaw tungapon hawe amiu ni tamapta utak kakatawa tangin ata naptan ila kang sinangmit ila ne ayok khimya na toyo man kolang na me ma sunita bakya honele reweta ayok khinele reweta kingwang nele rewan luma tamakwa loke humagi yuge Tuhan law tunga kame kut hawa meo dia ataman na magi ngima la hela
ta mình là ta ở trong khi mấy ở cụ kéo cả November cụ kéo bà lê lết rồi mẹ đây cụ là mất ta ở khi đó mình gắt ta hình nít ta các sự ta cái nhất xin năng mẹ mà đây cái này vì giờ là hotel nít lên nát chè mẹ lo biết rồi nít lên là lâu rồi khi bị cái lo xong rồi mà giờ bà gã tốt sự ô nát hình cái tên nào mà tên là tao cái nó mà cái cô về cái gì cái lâu cái surgery nó hả mà lâu mà ít kia nó tụt lâu rồi hình ta vì cái lâu cái ta là direct flight ta ấy ta cô về nó ấy từ cái lo kêu lâu tụt ít bạc July 2027 ngồi lớp bận hắn daily iluan ya tao ma hoya lu ne go Winnipeg mo tan nya ma tama ang we ne taman na ko we na tu lo yo to ha su ka me la katak ti me ngi tawu ga lo ko ya ge ma tawu ikayu isu yo mata nuna lip tit ne hangun na to ka nga hunna me ne fundraise to lu ki no ne katak khoi ni luk tu ni hel yo ngai na me yu mata khanga ta gu tik kha ga lung ne akituyu suma yo mata iblerna sutilu tamakwa tuniyangin atoan na yo suti hona me la kamer amuhina angata inuni sume to yo dema bihwan na yo akituyu yo mata koyanam ma yo welu nip kwa ilagi kwa ko bena toma yo hala ka he to ga ngata te kwa le hona me highlights program to how mena raya paham le kut mana pilera raya po class 1 amma class 3 laisata titsini lukluta hawe ameu tau yuni pilera nguyumana august ngulak pamupitin ni luktabu july august tamna aniu therna poto ami hutlume yolam ata anak takti imet takti bus ku pas melu ato reli pinga hu talam ata nagla tamane ami hulo lagap ta we ami utigo kaku kaya ami hu ngumaligin na to na ta tamna iglo yo leo with yo ukwe pat ami hu ngogan na do tatabba damya time na lu ilin na wig yo pianik pat ami hu ngo to themya lu ne awe ami utigo ami hu ngumaligin na pikhina ti to tamakwa ka kanegu piyuma ata pat na khimat cha tu ga lo ki he time na kameri humata to kawima yo tamakwa huwat le yo piwat le yo atoi na kan atoi yo na makamer kun ne ikina la yo nakhip ami hu lo la gap ta ikhiwa ta ka hui tu me mat kangate ting mi ho nge makai khiwa ta ami hu na khaw ya ka umali kiwa ulu ba kangata na khaw ta le lu ti ki he nip ta ona okkholu hiwit yo apu nutang uto te na patamane manna ting mi ho khang ne ayok ata hangwe ne kange senam mi halle men khamani amillo ayung nge sutik tamane ayok tut tam pe ni khimalak pat ayung nge thuma de nunako ta kan lu negla ting mi ho moi na la atu yumet hok khang et talu ne ting mi ho u higune khawyu lo ma le man no yo utimu Thompson mun haluk lo ba nam matume ok khaya khayum ata khug yo amul lo ba tamane ok khayok khipata ok khalo nge luting uhig guna khawyu lo ma le pe kotin ni te mataman na ác về áo là ra pale lắc bật ta qua lung ni una airport runway ag liga ko mak ma fa man o he ga yo he mang to ki he iter tawi minuna ko tinu hanage miyu mitawing me dai kwa apute ye jutera lui ite khimo bigi tanega poa getera lui amma pilera ga yo yok tao nuta me utak ke vikta ne terminal tamana we ni pitane nuta me terminal me dai kumo man ini gi janga ta hanit angane ini khakale ni to gla hemna nappa nik pat pekata
hekop tigaw alug luni idluwa khiler lun yo attako lugo nutat yo ami piler luti tamanyang wen i te ma inna ukwe palle ga ko malak mata factory la go yo tamani iglo yo alo tut aula pak piler yo te kane pening ni luk tut agis kulepat ublu laya okak taw himay tuwalo 19 hanen nga luk panguna na le kowe hung na luti ukwe na kakuma tamani nunap tini iglorio leo iglorio ni ilua ni itik himaluti hanat takumali nabagaya ng yumala kowe na tuyo na kuk yo ame agi kaleo yo akaman waguli iglorio leo yo akaluta tamani awiyani te ma ikwa mana kapike hana yaw takut darat tigo te ka hana himayut ubaluba tiki hang nikut te kwa atukoy te kwa mana takut tagawu qabluna nunan hana yawut ki he ten atut theme o hana tatulo ne tamanna ham le ko ongi ta ngo galo tu hau mani me ko tu hakti tawin na jugap ta huwan le angata inung no nip ka punga ham le te ko apartment ko ti yo ngi te atut theme hana tanya te kan iglo yo le o me ang wa mi lu pilere ko na re mi suti ko ya nak tu isak ku ko ke ya ye ku lu tamanna ang we taw ne ko law mago ang wa mi pidju taw yu ti pilere ni sut yo mata ang wa mi happy huit tu dai ma tam ne pilo au te pidju taw lo ana le asu ni ujje yo mata ang wa mi ne ko taw law po tu hau mai yu nga la u ya ta ga ni katimalaw ap ta ukeo te ko go I huma taw ne ga lui u ya ta ga ne akhaw yu nagla go ang wa mi ta ni khaw ya ga kinake ang wa mi taw ga nga pilere yigi ho na khaw ta su ne ang wa mi pilere ni yu mata ni ko be na sukunita luta ha matwa to ni inuluta me ugelu ayung itu kinamen hona miluka ka here ka here ngitam ni ubalu ba pe ngitam ni kayak emma kha ang wa mi tu hau ma yu ga lui community ha yo apun ukwa re melem yo phase 3 nguyumut pingayo ne piyak khawna tu ne atago kakil augi kutini leo kailaw mata peni khimala sune amma man na yo natia natilwa be pilera ga yo ne le uwi ga yu su man tikok khige ka higlugo pilere yo ne ngani au ya luk ta me yo ke khalu ukwa khimana ke ne ukwa khimani ngani naimna ko ha wi yo pa arena yo pa ha ki bigi yo community ha ngoi lang ne man au yo amma nigliwat le yo ma man nigliwat le lok palu oko khaute ga lung ne ilo kai luta ko katiti te yo ga lui hu yo ko we hu tu hu lokit tu makku tu lu te ka ne khauta ma theme ita yu mata hamlet makku tu ni humai na me yu mata nutak ka tamane hulere ko mo hullo ko mo tem na tawag la droppin tema ukyo ngoyo ko wegi yo theme tu ya law tu pingwa ti thilaw ap ta PUBG mit tournament suti o kalu te la ko khare taw ya kuluba pingwa suti ami hu law suti ami hu gun ne pa de suti ha ko pinga hu kingun lek pa ngoyo kinaw ya ta law suti ko wegi yo ya law to tamanna ipakhani lo aktu tugat ti tawlaw suti tuggayu matatama tay kane makuktu hibing me tuggawik takaman aktu 60 ungata ni 55 60 ungata ni ukiuli tuggaw ya law mata kowe nak tu yulaw yo taman na to hasugo huloke na me to yu tay kane drop in sentiment nutak kamakuktu humagi yu kan video game katama suti kakitaw yak ko tay kani wifi takama man takwa tambanwi tayo tigim ma pa bu Starlink mo
Atat yuti pela me tema la sune. Tena Kowe natut yo. i Starlink kan lo ham lek ko akilek tok taga mat ko tong no atu go yak ham Akilak doktor wo Starlink tekane drop in center me takita makili tagaka mata. Akilak doktor wo tekane dia at pekakut at tigo internet kakalungin pata kakitaw yan no pinayok pata mana hunaluk ta me kakitaw yak kula pata aglas kito kalui handa ayulira nga ta kakitaw yak ko kiheka putit yugi kawi yok mataw mga ta ay ako pala hunaluk ta iswa kiwad le ma sutilo takut ta ma sungilangin handa kuskido ko makaitu Starlink mikiyo yang ulah mata skidu meho to handa meho to luba kemagweo to yumalia to good Tena ako ti pilarayaw na pa new gas station tabo nga balo ba aven taw tek po nga kana ako ti piga kana ko ma pa wa kano tamna ting me ataling mungo yo ko manik kharo ju miya tanya iyo galwa ki he una akko pening ngaya to awe hane ne khota wi yo kholu hi wi ni kinya tanga tem na akko te ko nga hana yo iglo yo leo lek pata umya yo mo ga nga ta we ilu gu lang ngi man te ku na dia han hi ma yo tem na I pening ne au yo yo ka la ka tin agu pening ko ma akagog la dikit biuge mi yo gon kablo na me na patere ya to lo ne nuna mani ne akko mani ne de elo ne na patere ga ni pat te ma ham le pilere ya ko ti heu ka tu ile lu ti malik lu ge ta ko pe ko yang iglorio ini kayo magay nuna pihuan na yo man tamane iglorio leon ni lo luk lu ni nuna kan lu ni makihin inna kay ga ko tak pong ak tuni ting ma teling mo ka lu ilan ni ko ako ti hoy na ko yung ma pilarayaw na paliket man na aw yaw manik kai ge lao tu lui khanga ga ya hem na manik kai go ti ya ma ho te lao manik pe kata he ko me ni paluin na the me lao ta aw we no ti me le lao ma ta wang a kai ge lao tu lo ki he I u te ko ma me yo manik kai lu ne manili sume to yo manila at ami hume cha ti go atok ta yu gap ti go na hai go ti ami liok ili hilau khamaga ta kap 1000 the me ke tak pong alo mata au ye na 10,000 nga luk lu atu go lo man akot au me ami nok kanga ngi tu yu mata tema manili to yu vo atok taulin na ta na akot ting me ata ling mungo apek ko apek ne lo ka apek himalut talek mata hon na me lu ka ni pira kakpit maka au we ami no khamya lungan nutak ka he ko ti ko yotak he tamakwa umya yo ga lui pileri o khomai to lui heavy equipment load ga lui ujja tu cha ta ko lugin akom ikame angiluni o ko yotak he amma pileri me cha mata ham le ko nuna ko ti utek ta ngai na me tu ujja tu cha ta ni luk tu ga lui pileri ye ubaguk ta akom he wa luk tu ti go ujja to ta ga ka ta tamanna o kawa para inung no nakakhalwa me sutang ngiluta tamane nunaptit ne ami hutgi ani ngoyu mataman na luai hilat chau yangan inulime chengu taman hongwe amio ani yugapta akadla tullu ami hungu maligin nama sutimane haptit ne matchitautin kihita khawngila mata ami hudu amun ekaluk taw yame ma sutik
tuhangumena tuatamanna iqalluk palluk toqaraangan haanwaanilli iqalloqalluluangi man tuktulissume yuuyut lapta ippakhan laatakulaarama tahiuyau kiwatin aangane heoraareu kiwatin aangane amihorleo teeme nunna oamiarto teema maanna qayyut tikilahinaarle uplumaaroralunaan tuktunit teemearneelu igutamaaniarwiane auyaarlu udjartutiaakannerit tiarveamiu aniiloqinniaraa tanutaqqahi uimaayartaqiu namiheum angaataa hulloqip angaataaluupa tampatua oqarwagallagaqa amma tautulau toquvianakuni inuqativunamimia inuktitoortuni tuhaayuni quviana teemeeyu upigiva pitamappi tampani pileriyu ammanuitangittu pileriyittau pileriyu amihutjuutayu ata tautuktaunaa ata tuhagakharalungnilu tuhaaluta tamanna quvianartiyu makayuhitseejuaritito ikajortui luavik puguilippini ilangit anihuittun tautuktayum ata taaqua ta at uvangaila taututtuajugama ta nuitaneelera pitariu tautuloi kaasuttuajugama kinautuarneelu imanga unamigluba uqauheqarneelu imanga quviannariujuyo quviannallukunni inungnu tautugauttarnautta ikayoqaamaarluteila inungni inuktoorni tamanna tammaqunna lai ai inuit language inuktitut tammaqungillugu ikayonnilukpakta tugugalua tuhaamaarluni inuktoqartamaarluni quvianartuma yuuma ajanu nunalingnu tau ikayoqaamaaratatau tema hunamärnikä ujaraqtararni comments or anything udjeruhuktanarlaam atamaanaarveamiu qullimigolik utirtaanginnamearto tingmihuulu atauhilin qaqortoq akkaluaqortuyoriuan aanappangayyumitaraangat utirtaato maaruiling himam aning ujaraqtariartu tamaani kanuharmi piniluktut kangiptin itamarmi ittut atauhe hanningajorjuarmi amma peqata maane turkateo hanneeni qamaniu kangikkaniani haavani namikiarluuni namillarium angaan ila hukleik laagaujo ujaraqtariam ata arveamiu qavimana punalunna patahunna utirtaam angaan qulimiguulik uhittamaarluni agyartuiyo taavunga ujaraqtarie pidjutaujutik taima utirtaatu taavunga maannaujo amma ayarolaugayaam ilagu ilangi Honda yumata inui na helmet na qarikutimi atokta na rayak patana manakhauna ya ularanaqtornu pequnan kinniki inui alamanna angiaqatigi wagit kihimau qo atokta yoqo ama qangakeagla atungil ungau la manaunia qarikuti laagaungai numela ama atokta pataquvenanga yakune kihe piloatumi nakekhatangi pata ulorena temeyum anakekhaluat warangata ongningiluktabu qemayangi man tikimeana nakekhaluatangi pataquvenanga yakune auyo tuharuarne yoaman tulukpaluk tuniluba tuluktoyoqarpaluba ta agalu unalu ta adnatune eqqayunga government Kuyagiwabuman apabu taamna tuavanna tutingmiho qautama theme tamaunga angweno tayuyo ila pinga huime laksuni ublu atauhe tamaunga qaitayu tuavanna tuni aiksatu taawunga Winnipeg mo agyaqhiyut ippakhaneg la maholau man atauchiku tamani hotu angweni la nangiyut ula inuli ula sunilu Hulokit malleyo ami hungu maligin nasute inoqarne maliklugu te mamanna pimaligin narnearsunil
benik belega male to google nip I nip apek questions nu mata maka kan loi khawya mau ta honamik Teik nga nip inawa o kau heriga yago gaga makai tiung itu ikinak tiung itu lo teip kwa takeo mas sekini yun Coast Guard Auxiliary tamane ang weni pika man umiak taka sunilu ang iyut ya 28 mitakinili mao ne ikumalik ay Bob Leonard me ate kama suni me yugilaw khimaje Bob Leonard ihumagi yugo atilawap digo Bob Leonard MV Bob Leonard la himayo ipakane hivulle me atwani law po ayulek to kam an kiwatip tin ne ayaw ya kalaw sunilu akira ko tip man akira ayulek mata ayaw law suni government takot kun ikinaw ya ta so ta umia pilawap digo tamanna nunalik kani ilang ite 82 nak pata ati pinilo katawit si ko Coast Guard Auxiliary government ko ikayok tulo atat tamat tuminga atok tuyo man iswa tuyo sunilo atoga kalerangan atuin na uma suni ikumak ko tuyo makalit ni sumayo man atwa nilaw apogla ang we nilaw na ikatugaya mao mataman na haniluk tawo ikaw takat teme masuni ulogena tuyo man tabba taman na ikay ma pakatay ko man apak katay kanipilerit ayo akilek tugaw ngeme asutik ayulek to kamen aranga au la lameyo mata ay sa suti ino katimit ni kaya akalutaw tuksuni takoran na tuyo amma upigo hugo kuwe tamelaw tong ipaka taman uwat sa kalaw may kalupik ta kaluang iman nunalik kani taw tuksugang we kalupik kaluang iman kaluwi go tema ay yakkan gabi yak himayo ilang gabi yak himang ito apere yo ka kapile now akikang ito ay kimyan kuwe na sulaw ko ni kaya atuharama taman na kaya akalutuhayo ni kuwe na tuyo tema ikwa to hang na you mit ta law matat bingo and Nevada taman na ke aulap aulap holi bingo nuna hamle ko oyu ya ilangi kawi malingo nuna likane toksuti bingo ne aulap tik kami makahakit tu skidu kulu banakyo tu honamia tamakwa bingo merse tuniyaw tayo mata tamani li ayaw man hamle ko tamang me oyu yanga hanat daily ataw ma ko suti bingo yuyut kinaw ya merse tukhera suti tuneo kay tayo gap tanya atu kinaw ya me pihwa tu gola suti kinaw ya merse tunit yugin bingo hotik kami ni bingi suti taman na ayaw ko tigayaw me aula tu galo ahuli ki he ujjaga hok tu gon halaw mixi wadliya yo taman na kinaw ya bingo amma Nevada pitta yo ya awa me kawi mana puhi ko tuneo kay tayo gap ukiu tama mago ya suta ukiu taw he ilua ni mago ya suta tunni hit tayo gap ta kinaw ya ni mixi paligin na ma kinaw ya itek paliya yo tuneo kagabut taw maliga kang na me mixi himayumit taw piga ka umalot tugon partner kimalutalo takwa Nevada galuik daw pitta yu galuik chase the ace amma taken in new well wing me lado 649 takamala sone takuho to agalo puwa me amiu taw katip tin e makamillionaire ngotumitay ka ngan takwa honalu ni ke piyo yu ni tamna tak nereuk pugut ya ang kinakya kino jaryo alo ni kuwe na umako ni tuhangop ta kaya kinakaya halak kayo palugaluk tumin te mataman na ka hiray lugo bingo ta kwa kinaw yaw yun ay igi ngitong no tunew kayo matate mauto tiki lugo na fishing derby ubalu ba ubunga hunakya yakan yang mo te avik tu yak himayo
katimayi tapkua ne wa tau himayu katimayi la ngorsuting tautuk te takut tayuk magi tukheratut utoratut ne atu tukhera pugula himayagalung ne tautuk siti hunna mukina ya atonna angago tamamme tautuluk talau sugit tautuk sugulukina ya kanoktu anga tuneo katu lo tawu tuneo kailen lugit tamakwa inung no atok tau na panguna tuno tuni hiniluk tayugapta utu te kaya ma uwanga atau himen awlunga piwale kaya ma angya tau na kaya madam na le fishing derby ame huni pingwa ti thiyuk man skidu kulu banak yu tu ame hotau tuk tayuk matata tap ko loke tau tuk tayu yavu kano nunaling mo piwa kowegi yau atok tau na pa ame hu na pa humagini luk lugit hinaw yang mete tuneo kai tayu maluk tau ihumagi teme yu yapun namakwa kaak tu loke kaak tare khangile lo apta kaak tu me yu ta matahule amihut tuneo kai me che yu ne keta weng mo ang we ameu ne kene pitana mata ka ko yinge ka lo apta tamna food bank ero tilaw apta man ama pavotem na Pastor Brad makisune ne keta weng me atiling me pile ikayok tingin luman pabutunyo kay tayok matawa amyo ne ham le kun kinoya me tunihita yote tay ko nga amane kita lokik yote inui tay kang aneke ni pitale suti manna kobenas to kuni to how malat to ni amma apene lo ga pui gwala kakku Amerikana punga huna meka. Maka ang wami no kamalanga pilereye ni ami hunni kanina yugap the driver's license ling ne ekaitit sila nga takke pigya harangat amma takke una pani laranga 1 amma 15 nguyaranga pilerin na una panita ko class 5 mo kitera tulo atayuk mata la learners nguyo time na tay ko nga piluting anigo pata utak kelao luti amma akko merser au la lokele luti class 5 ta lune driver license me akko gutimet hangui ya gutimet ham na pi himalao luneo nuna ko tene ham ne kun class 5 ka ya wi atta ko gutimin ayung eto amma pickup truck ki he tamako anatta te merta te howa te class 3 ngoga kamman te ko nga kotin khamo pigele luti kawi hattalle te kunga ikayok tuibung ami hut piniluk kanalle ami hungu maligin nakhinna na mata anatta imetta ti pilere kan tema tamanna aula ma ave ilwani te ka ave mi utang ni to ai ani nunaling ni kai himayu u tok tu lo kai u tok tu lo cheme ngoga lui ki he hinik tawi tu hinna pong maka ilaka lugayan na pata ayung ni mea kaya tamong aluti nunap tinong tema tawa bote kalugang na ko be kawi mayak no balu pa ilaki ko halung na ko be ukko ngama ay man o yuti tau tu lao tu halau tu luba kuwe na ko ni tambuna ti tau yu lo lawap ta ama tu hak ti tilokyo yasuta tamani nunap tinni ham le ko hulok yoya mangata hulok yemi mangata lo au yau ne tok halok henalok pakaila khiwaka nunawo miutat tau tuk tuluk ta lu Canada men unnu kakat chele le Canada day ngoge mi mam akagun nunawo de lui pakago happy Canada day am happy nunawo day ko benas kunni anga khimayu lo la ve apere hematis luki tunga holau ko awi Thank you for watching Akbe News. Man na tau tuk tu lo ala pe Akbe ni pival le yuni.